lo. Ayo rambut gua. Halo, assalamualaikum lur, selamat datang di Gageko Channel lur. Hari ini kita akan memancing ikan, target gabus dan nila. Saya ditemani anak perempuan. Semoga ada harinya lur. Ayo kita lanjut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Lemparan trek lagi lur. Sepiro mas? Oh, lagi entar loro. Lagi nyemplung. Langsung dimangan nih mau lho. Siji wes harus. Jam piro? 2 jam lah kurang mulai. Woi, Gusti Bro. Oh, mantap. Trek gede lur. Olah semene lur. Lumayan. Rezeki Pak Soleh iki.